Yo, ashofo amohwe me. Di do na ni me, kwa busy. Nyajima konya say ya. Na yes my thought, my dream na mbeka. Me kama adwen so a na me nya adwen no comment because adwen dey ni ba ko 14. Na nse yes Ghana movie industry kofo. Adan a makofa tene no bla na bia ba na egu e movie industry. Me ne omo nya adwen because o ka che me say tene no bla na egu e movie industry. Me di up and me say so. Chere say way back a crown be 4 years 5 years ago no na telenovela so muyi wo TV so no na e fe chen na de kura akwa remember say ebi say Rosalinda Esmeralda Guana na ba en mu nya no omuyi ba na movies no ho no kwa no oboa we hwe no ko sa hwe movies no ba de kan mu bi na ma movie na su kuma wuda nkasa ma to ne din kuma wuda egu no and ntumu say akọ na TV stations na ma no ko enyo omo e free ya the entire make free and any say director or directing movie about bonti movie no director afọ say any dia and afọ say marketer dia movie enye marketer dia enye wo director dia and enye meme dia e Ghana enna ya dia enu nti na movie amanye ni Ghana film no wan ka say India film say Ghana film yo Ghana dia make Ghana ho na so be movie aba na wa adwen say de mo pena me ya aba dia so man fo be hwe mo ka say jesi di agro me hwe movie bi sa movie de bia me ato metrim e fe na edinkra a movie mu no o hwa storyline na ba na arewo be ma fe be du be no be da na concert de ntem ka be da na concert se obi awu na de fun na funu da na brena so se kopa funu kra bia ye ko na funu atempa so a wa pagya na de nsa ayesi e kire ewu eyehu ko those days funu pa ya de da na wa so na atana say emuntimi na busapenye ko de nsa sabio o de hihye efunu to na wo yesi abrese e movie a ye hwa me de mesro wo kan na yesi ebisi reality na me ko na me na bi wa ebia na ojone ayi bi na wo e da na esa na me so de mesa ko hye to na yeso be sore ana on sore movie bi so ene de me title o da ho artist ni da ho ebo wan se Samaya P o da na chawa so wow Samaya P o so wow na ne Samaya ni dinko na wasre Samaya P pie movie mu na o se azonto ese na concert amu ya chente be den eno nipa no hwa attract no ene sa de ba ko hwe sa omu de abaye amaga ne amaya ne wan ho mehwe because e ba say na ye de ma fa ne say concert but uyi movie na movie ne like a football ma ba wo ma obi ba hwe ne 10 times way back ma hwe movies and nenya that so go me them if you be odontra obapa onyame sumpuni na asoreba me kai se me kan munya obi a hwe movie nenya bi that so go me them wo hwe movie na from start echo end no abanko an wo cause movie no baby obi ni oni na tifie omo otwe kura na we se men so ma de we so men so ma de eko ba ne se ba akoba e yare ne da betu fie enam so ne twema so nti wase me nkoso ne bani ampa akwa da howu owu ye nipa ne betu yo so se eni kwa so de nsaka wa de nti oba yare ode nsa waka ba twa hwe movie aba mem ebe mo hu se utifie a hwe na no obi anya aka ba so ko ye movie na sama be jono se azonto a eni me ma ko ka cha ko bi se sama be se azonto be ji ready ba o ye movie na ye story che na otu fo I think say obefo mu aba e na ye artist no so die ni artist no o ye movie yes obi the director o so send dem kura na o she director na se ba Ghana nko an me hu se ye artist emu ye directors o twa movie director so open say there be ena me se bi o me se me kan o ye Lewin oni so ko kan Lewin me twa ne sini bi me sa Lewin so ni movie mu a se bi o se Ghana ye kan no ye nto movie ni nti no e ko ba sa na ye se de Lewin ye bi onye there be Lewin ye sa na oni waji ni sika ko na wo so afejuma na se bi o mu ka se egu no free ya Miracle Films wo hwe ni movies a minya advert ma no abanko a ente ko ba ne se na Miracle free artist bi a what Miracle free na no pre no no ko Miracle movie e bia movie production bi so bet ma free bi ti se me fans Ajbiwa production free na onu se Ajbiwa de no e bia okwa de openo akwa wa Ajbiwa movie ba ko Miracle no yini yem ungu Ajbiwa ni ma so na ungu Miracle ni ma so wa ugu wani ma se at the end of the day me what the make say akwa na acting aba form so na bia ente sa me hwe movie bi e fe no Jericho afesuo ebi me slave part me de no no na mo no e ba ye hwe na nam slaves na enti se ye wo mo ba ko bo artist ni hwe a
And I'm say, I join a diet movie on for woman, but American can say, oh, Ram, Kran, Kubu. That's what me, Mamma, can I imagine? Janet just moving the baby, ain't say, I can say, a tenovers in the room, bit my AJ, near moving, but still never conform. So we offer 50 billion crab brain, same fashion moving crab the coffin. Na America, I could say, yan, a tranentino, near you say, when I am you, ah, to say, bois. Show me moving as we can say, read a minute in chat. We used to get minute in chat. You will camp. I then I will Jones at my camp. You will camp. So I camp. Some any good movie in the crowd. Because we be so Jones to camp. The Jones will go to us in the now to fear. Now what is not to fear? Now when you feel the bed 3 times, and why never to see you? As a market is in the area, of course, living in the iron top. So what to me, so share story now living him. Dabone. I can't remember some share some star no them and Michael Afane. Open ko person movie ni bi nhwe. Na F kekekeke. Share story we the echo. Na ati so ka so nyese was me nyese. O ka so no che director so nyese. Na be na movie na akoso na 2. O movie industry na ye wu no. Afa PA onhwe PA ka. O twa artist ni ka na okọ. Artist ni ko wi PA na PA ni so ko tena fe na osugun so. Na be na movie na akoso. Aba oboka. Was saying that when the family peace and love no from Uncle Chester and hope when the friend peace and love call for me so call from the peace and love call for me na mra call from now o mu yesu na de bia yu mama o beba me kwa bi se o se me mama ska go twese me say na so call for next na call for afi do be ka say tenovers na egwu mu bi de be nem boa kuma we mean tolerate sa de ne da enu ngwe mu ko surrender mo na efe chen de aba no enya na ehwe bi ba be ja hwe se bi e na eja ko mu ni adade ne ba enu e be hwe ena mo artist ne so ah, Kofi Aderoda si twa film. Okuna je Petedo Chetu twa film. Jono Kafo twa film Mr. Ibu. Yenkwan movie na so pa George film. Boys we papa panyin ntinu fo drinka o. Ahemfie na nko etu penti le wi no ahemfie. Ahemfie mo se le wi ato ne sa hwe bia so pa director na say eh le wi do creative o. O ka se le wi creative. Aba ahemfie nto ensento o tu mfo fie betima to nsa. Na o hwe na o director o da ba out. Me trust me na me trust me na ba na egofo abambu a no mo jesi me hwa say multi tv ni adad na go mungu mo yesi ni bia mungu yesi ni bia ene e movie industry so artist ni ye artist feeding them e artist of feeding them artist boys nke kura na chapa o di be 10 years o movie industry a say o free e mi ko be da ne godfather wo movie na bi o ahenni bi na da so ntia be bi movie no de bi na ye culture ko so ba ye de ye ne sa ne criticize wo mo ne ye ha wo mo we are catching say Ghana movie industry call from there tenovers na yomo a twetwenenti eni matu makao no na masa na say ma hwe minya papa Kumase o de ya why there dey just say o be ka say ba Kumase movie no ye ni Kumase movie ni nkanfo movie ye nya Ghana for there was a time ba make me try movie Kumase ba Majid Mishaba ye o jake apem nya betwa ye de ni bi sankenya nkoma ka so me twa bi ye musu kuma wuri ni ye Accra for no mo nya ade nchen Kumase for. And I bet you, I'm going to Kumasi, but Kumasi for Brandon and I kill Brandon, young Brandon, Wintino, and I'm on quick and Cafonade, and Yaye. Brandon, we are. I no good live and Cafon to me Kumasi for a movie that. Sassam is Masanki, you flew, you didn't come from Ghana from Ko. I think the day I work as a silly. There be. Yan kanesa eh wo bela samwa de ni gina one de cosmetic gina cosmetic ontimi ni bela samwa ntwa mu bi da ba ye de ntia branding na mo de BT Kumasi fo betima kwa aka so me charge 10 million ba ma formula me twa na ma formula akoma cosmetic base system le no asama ba bi order na cosmetic me bi na o me ya che ba o ko na ko loan a no ma ye osa na o ka che me say enkanfo ya de branding ko unku nkanfo actor no bo so te bia ba na slim say Kumasi for actors know me about no ohun ni sa ba ye Kumasi actors no ba bia ha ko jan program enam skafia nti ma ko je yeska we na be dia da emtimi nya yi bia ba wo branding ho a omo ba woni nkom suro senkanfo mo ba woni nkom suro ba jeja ho ana matu ma ka na we camp na ku movie industry kura mo obi nka se movie industry na gisi o obi no obetima gi movie industry so onji nsi wo obi be yebi na okọ na obi abeto aso obi be yebi na okọ na obi abeto aso esa na nti ye trama le me so be fedi hwan bi mu na eba ye trama ko beto be film movie ye trama me se so di makọ movie what me so ye bi te okonfo no chia mo ye na nice wo se pa George mo me mpanyimfo mo ni afino nkomo wo
by a pam mpanyimfo movie na ada na nkora you say mo de bedi there ba boy ni very very good hwe na mama bedi there so am fedi after mo na start akokora be akokora sinsa bedi there actor bi enu na ekelim no mo take back sin ba kuma obi a no be follow selemi no onye obi odan da na ho kalemi wa fedi ko mo de start as on to osisa ya na after odan akokora si mi ma je selemi akokora sinsa lemi be there no obey there ne finish actor bi and then the beja ko di BT and all say on a G movie industry so on a G kuma on G movie industry see o ina nyo no so na movie here dey ya na ama ye ho kwan na movie industry na egu it is the best how sorry bi ma ye pan shemo titi ma ye so yen kan ye humpum na entiase ne odo embra ye mu se sad ni sin obi an me company a because me camp sem no na ma artist be ayira because one oh sha if you be mebusem oba JA Films camp if you JA Films moving kwano 20 mebusem film kaya na nko twa obi a movie mebusem da so ginem camp ni ngu no Ghana film ya maye yemo na mo ya mama yemo selfish interest nti mo yi movie na maye ma mo yese mo nkwa mo camp yen kan ye humbom say the first na ye no the director no so akofo mo ma directors no ehu so mo dwon no mo ye ma mo detective ma directors no ntini etwa mo ka no o mo da ya no unti mo kan che mfenyo yabo Nigeria man say onye yi Lisbon si so twese ne wa bro so wa bread akofie ye twa wo ka so how pa ka le nka so abre okay le so abre nti en rapo o rapo aye den le so abre mun twa ne ka mama 45 million na 50 million me charge on charge tazi o se den mama diska Mama this kind there, so you need me adwuma na ma. Na mo de adwuma ni dey agwa selemi nim na we nim we nti say selemi ni wan ba exercise. Na selemi ni asemi ya ntwa bi mu. Ani kwa say sadness. Na artist na nkwa na mo ba ye mo so kwan bi. Na ye mpanyifo ni wa ye hu so bi hye. Yes ade mpanyifo no say ye artist be top for no nyini ho bi mu dia Ghana kwa da for the be collapse. Show biz adwuma wi ase fie be ye da. TV so ka ho bi. Because first now no o ma me bi na ebufu kwa ba de eja ko Ghana movie shema o hwa besra obuso ma me kwa no so why na de kwa kwa fa adwane di so no wa ya boni anko wo ku by na me se movie nti ti me sere mo me de ma adwe na me chi o me no obi ani ntokwa nye personal attention vi so ne ma adwe nye ta no comment adwe for ni ba ko 14 me da mase be share that's it